با سلام به بینندگان عزیز، شعله گلخوجه هستم و ساعتی 10 به وقت پراگ در خدمت شما با چند خبری تازه تاجیکستان و جهان و یادآور میشوم که 3 ساعت پس همه شما عزیزان رو در پخش مستقیم برنامه خبری با گزارش‌های تازه تاجیکستان و جهان بازم منتظر خواهم بود. با توجه به آنکه در اکثر کشورها موج دوباره خروج بیماری کرونا ویروس ثبت شده است، امروز ستاد جمهوری مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان به ساکنان کشور مراجعت کرده است. از مردم تاجیکستان طلب شده است که قاعده‌های گیگینه شخصی و جمعیتی را به طور حتمی رعایت نموده به نقاب طبی از خانه نبرایند و به طور قطعی فاصله بین همدیگر را به اندازه از 1.5 تا 2 متر نگاه دارند. این چنین تا به اعتدال آمدن وضع اپیدمیوی ساکنان منطقه و شهر و نویه‌های دیگر کشور به ضرورت به پایتخت سفر نکنند و از گذراندن همه گونه چهاره‌بینی‌ها، جشن و مراسم و معرکه‌های خرسندی و عزاداری خودداری نمایند. ستاد جمهوری مبارزه با کووید 19 میگوید در صورت اجرا نشدن طلبات و قاعده‌های پیشگیری از پنشوی سرایت کرونا ویروس در کشور نسبت نفرانی که این قاعده و ترتیبات را اجرا نمی‌کنند چاره‌های قانونی اندیشیده می‌شوند. در ضمن وزارت نقلیات قرقیزستان با اشاره به دستور ستاد مبارزه با کووید 19 در این کشور اطلاع داده است که سر از 5 ایون در قرقیزستان به رفت آمد هوایی داخلی و زمینی اجازه داده می شود. همچنین امکان تقدیم اجازت به پروازهای بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته شاید سر از 15 ایون اجازه داده شود. پیشنهاد شده است که در فرودگاه‌ها تفتیش حرارت بدن مسافران تشکیل شود. وزارت تندرستی قرقیزستان بر این نظر است که از هر مسافری وارد شونده سند تفتیش کووید طلب کنند. و خبرگزاری روسی روبینسکی ایزوستیا می نویسد که 2 دانشجوی تاجیک دانشگاه ریزانسک با کرونا ویروس گرفتار شدند. نشریه میگوید این دانش آموزان بنابر بسته بودن مرز نتوانستند به وطن برگردند و در خوابگاه زندگی میکردند. مسئول این دانشگاه گفته است که حالا این 2 نفر در بیمارستانند و خود را خوب حس میکنند. پایگاه خبری بلومبرگ از کاهش انتقال مبلغ‌ها از روسیه به کشورهای سابق اتحادیه شوروی خبر داده است. با نوشته آژانسی طول سال‌های اخیر مبلغ‌های انتقالی از روسیه اقتصاد کشورهای خارجی نزدیک را میچرخاند. یعنی در بعضی از این کشورها تا 3/1 درآمد دولت را پول مهاجران تشکیل میداد. روسیه در نوبت خود از جلب نیروی ارزانی کاری برد میکرد. بلومبرگ با نشر آمار میگوید در ماه اپریل در گرجستان انتقال مبلغ بیش از 40% کاهش یافته است. در تاجیکستان باشد در ماه اپریل و مارت فرستادن پول از روسیه 50% کم شد. در ازبکستان نیز میزان انتقال مبلغ همین قدر پایین رفته است. کارشناسان میگویند بعضی خانواده‌های آسیب پذیر پره از حساب همین پول‌ها زندگی می‌کردند. به عقیده آنها بسته شدن مرزها تاثیر پاندمی کرونا ویروس را برای اقتصاد بعضی کشورها چند کرات می‌افزاید. حتی اگر مرزها باز شوند مهاجران در وضع اقتصادی به جستجوی کار خواهند پرداخت که امسال با بحران عمیق گرفتار است. یعنی کاهش نرخ جهانی نفت و ضربه کرونا ویروس روسیه را وادار می‌کند که از ذخیره‌هایش استفاده برد. این به آن معنی است که مهاجران باید در شرایط برای خود شغل پیدا نمایند که درآمد پایین رفته و میزان بیکاری برعکس بالاست. در واقع در ادامه موضوع مهاجران کارشناسان امور مهاجرت میگویند در شرایط پاندمی کرونا ویروس نو با پدیده نوی مهاجران درمانده یا بندمانده روبرو شدند. بر اساس ارزیابی‌های تخمینی خدمات مهاجرت قزاقستان تنها در این کشور تخمینا 10,000 نفر در چنین حالت قرار دارند. این مهاجران که در میانشان شهروندان تاجیکستان نیز هستند با سبب‌های گوناگون در کشوری غنی از نفت آسیای مرکزی درماندند. روز 3 ایون وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که بیش از 200 شهروند درمانده در مرز قزاقستان و ازبکستان به تاجیکستان برگردانیده شدند. مهاجران تاجیک را با 5 مسافربر به تاجیکستان رساندند. بخش از این مهاجران دوام 2 ماه منتظر باز شدن مرز ایستاده بودند. سازمان جهانی مهاجرت برای این گروه مهاجران یاری‌های بشردوستانه ارائه کرده مسئولیت با اتوبوس به تاجیکستان رساندن آنها را به دوش خود گرفت. زینال حاجیف هماهنگساز مسائل آسیای مرکزی در سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان میگوید بر اساس امور رسمی که از جانب تاجیکستان و ازبکستان دریافت کردند از آغاز سال جاری تخمینا 90,000 شهروند تاجیکستان به وطن برگشته توانست. در بین آنها اینچنین نفرانی بودند که تا آغاز بحران کووید 19 با سبب کارهای موسمی به خانه برگشتند و با شروع موسم بهاری آنها دیگر به قزاقستان آمده نتوانستند.
соли гузашта дар қазоқистон то 2.5 миллион муҳоҷир қарор дошт. оғози сол вақте бо сабаби пандемия тадбирҳои маҳдудкунанда ҷорӣ шуд, дар ин кишвар 170 000 муҳоҷир буд. дар ин шароит аз кор на танҳо муҳоҷирон, балки сокинони маҳаллии кишвар ҳам маҳрум мешаванд. бисёр соҳаҳои хидматрасонӣ ва марказҳои тиҷоратӣ баста шуда аз кор монданд. ضمناً бинандагони азиз, мо субҳ дар бораи он гуфтем ки баъзе аз ширкатҳои русӣ барои Тоҷикистон билетҳоро аз охири ҳамин моҳ ба фурӯш гузоштанд ва агар барномаи хабариро имрӯз тамошо кунед, мо назари ҷониби Тоҷикистонро барои шумо пешниҳод мекунем ки оё Тоҷикистон чӣ мегӯяд, воқеан парвозҳо сурат мегиранд ё не ва барои парвоз аз самти Тоҷикистон ба Русия ва аз Русия ба Тоҷикистон иҷозат ҳаст ё не. имрӯз дар ҷануби чин марди мусаллаҳ бо корд ба боғчаи кӯдакона ҳамла карда 39 нафарро маҷрӯҳ намуд. масъулони маҳаллии минтақаи Гуанчи ноҳияи Кангву воқеъ дар ҷануби чин мегӯянд силоҳбадаст 37 наврас ва 2 фарди калонсолро маҷрӯҳ намудааст. расонаҳои давлатии чин гузориш медиҳанд ки масъули ҳамла ки номаш Ли мебошад 50 сол дошта дар мактаб ҳамчун нозири амниятӣ кор мекард. тибқи гузоришот то ҳол сабаби ҳамла ошкор нашудааст. муттаҳам боздошт гардида таҳқиқи ҳодиса ҷараён дорад. телевизиони CCTV чин гузориш медиҳад ки дар ҳамла 40 нафар маҷрӯҳ шуданд. ҷароҳати 3 нафар аз ҷумла яке аз раҳбарони мактаб, як нозири амниятӣ ва яке аз муҳассилин ба таври ҷиддӣ захмӣ шуданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори фирори кӯдакон ва интиқоли онҳо ба маркази беҳдоштӣ нашр шуданд. бо ҳадафи беҳбуд бахшидан ба кори матбуот ва инъикоси дурусту бетарафонаи таҳаввулот дар чанде аз расонаҳои Тоҷикистон омбудсмен ба кор оғоз кардааст. ба гуфтаи дастандаркорони тарҳе ки бо мусоидати Интерньюз, як созмони байналмилалии кӯмакрасон ба матбуот амалӣ мешавад, ҳадаф роҳ надодан ба хатову эмин мондан аз ҳар гуна даъвоҳои додгоҳӣ аст ки дар гузашта бо расонаҳо зиёд сурат гирифтааст. Нуриддин Қаршибоев, раиси анҷумани расонаҳои мустақили Тоҷикистон ки аз иҷрокунандагони тарҳи фаъолияти омбудсмен дар расонаҳо аст, дар ҳафтаи гузашта суҳбат бо радиои Озодӣ дошт ва гуфт ки ҳоло 6 омбудсмен дар 6 расона кор мекунанд ва вазифаи онҳо роҳнамоии хабарнигорон барои нашру таҳияи мақола ва барномаҳо барои телевизиону радиову нашрияҳо аст. дар Тоҷикистон ҳарчанд дар як соли ахир ба додгоҳ кашидани хабарнигорон барои гузорише мушоҳида нашудааст, вале солҳои гузашта мақомоти расмӣ зиёд онҳоро ба додгоҳ бурданд. анҷумани расонаҳои мустақили Тоҷикистон мегӯяд омода кардани омбудсмен барои расонаҳои дигарро идома медиҳад ва мумкин аст бо анҷоми тар 12 нозири муҳтаво ва дурустӣ фаъолияти 40 телевизиону радио ва ҳафтаномаҳоро назорат кунанд. ва хонаводаи дар деҳаи Қаратоғи шаҳри Турсунзода як ҳафта ба ин тараф падари оиларо ҷустуҷӯ доранд ки баъди сайру гашт ва истироҳат дар кӯҳ ба хона барнагаштааст. пайвандони Абдухолиқ Абдурахмонови 60 сола мегӯянд ӯ рӯзи 28 май ҳамроҳ бо се ҳамдиҳааш ба шикор ва сайру гашт ба кӯҳ рафта буд, аммо 3 нафар баргаштаву ӯ гум шудааст. наздикону фарзандони ин мард чанд рӯз ба ин су дар кӯҳу дарёҳо ӯро ҷустуҷӯ доранд, аммо бенатиҷа. ҳамроҳони Абдухолиқ гуфтанд субҳ вақте аз хоб бедор шуданд, ӯ наздашон набуд, вале наздикони марди гумшуда ба ин фарзия бовар надоранд ва аз мақомот мехоҳанд қазияро дуруст таҳқиқ кунанд. мақомоти милиса дар шаҳри Турсунзода гуфтанд 3 нафар аз ҳамроҳони ин марди гумшударо барои бозпурсӣ даъват карданд. ва бинандагони азиз, ин чанд хабари тозае буд ки ман барои шумо гуфтам ва ёдатон наравад 3 соат пас бозам шуморо мунтазирам дар ҳамин ҷо дар барномаи хабарӣ бо гузоришҳои нав аз Тоҷикистон ва ҷаҳон. то он дам худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдоратон.